Jotono lamchok sawo rajahani khupo channel na ye tongne rono tini nang buskango khupokta tei bimo TTADC bai khe tuithiok mo bai khe tinio vacancy tongmo jomawa post vacancy tongmo khe 110 crore jaha crore chilai na usno chakri tina nain ba pandawo demand draft kheye abo bai khe thangye jomare na ma khe borowo competitive exam phono ongnai bo post ni mung khe bo Executive Officer o ake boro chung simode inke graduate ong ni nangnai ake boro percentage phono nangya apply khememo ongnai boro competitive exam boro Yagnaima khiye competitive exam je bataye ye soithiyo bataye apply omainai abo mainai khiye boro wo srai khe bo notification January 31 pai thomo nokha sa kholpe chisama bo publish ongmo bo advertisement ni bo chakri ni bo ya akatre the ka chungkhna laifigrana tini Agartala Pochim Jela Salthang khawai ni khiye boro wo chungno sorkaro je master ongye tongnai ro sorkarin je government jingyo abo brangno tuition malaya hiye tini Dr. Manik Saha bai khe saklai eknari ha akhe aboro wo tinio committee ro phono khathoye tre jela tre jagaro phono bo samung solenai ba mami hingke bo lekharo boro soye newspaper ro mami hingke skang pho phono sa mose bo master chakri khene ro tuition map nu ya mota phono khau hoi khe prongpaye tongmani ba pandawo buskang wala abone ba panda phono step la nai hiye boro Dr. Manik Saha sao mami hingke tuition map nu ya nai hiye boro sa motongo ar boy boro committee phono khathoye abo committee no brang jagawo lanai hiye sawo keha notice de khiye khaksa ha